Enkethi cio mwanya muraithiri wa Meru TV nkiraira hori na muthenya umuthongi muthenya wa Jumatatu tariki 8 mweri wa kenda mwaka wa 2025 na gitiyo gikirene mbitigiria nkugwatio geni ekiri Meru TV muthenya ni ukamvita Lilian Mwangangi tukiambiria na ndeto cietu mubangania wa mitaratara ubichini wa munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ore ni Gideon Kimathi akiariria muthenya wa igoro kanisani Mwentere chia North Imenti kanisa ya Kianjuri Nika anomirite na kuromba Ameru bathi na mbere na kuigwa bakigika munini wa Rais Professor Kithure Kindiki wamwe na inya thirikari ya Kenya Kwanza nimiari nya igwatitwe mbaru ni musiasa kuma kaunti ya Meru Edwin Kiongozi akiromba kwithirwa kwina thiri na akiromba Ameru bagekirwa ntakane atongeria baruteru regani na thirikari indi bathi na mbere na kuigwa bakiwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Ikinyite kanisani ya Nika kaunjiri geshigo bunge kia North Imenti murungamiri munene wa mitaratara wa bishini ya munini wa Rais Professor Kithure Kindiki bathi ngatana na Edwin Kiongozi musiasa aja Meru na mugwati mbaru munene wa Kithure ni bathaithite Ameru kugwata mbaru na kuika thirikari ya Rais William Ruto bakimenere ruterero gani na thirikari nekerea bakuga gutikio bomba kuguneka nakyo thirikari ni kuruta ngugi na bukairua inafanya kazi. Utiomba kunenkera mwana kigerio mbere ya andika umwira rete maka numunenkera kigerio kamwakanya karikia kwandika riu ukagitate ukamaka baba kuga ngata mwangambi yakaneni abau nontwe ndira bari thirikari ne baba tikuja bakabwira atiri ndira twari thirikari ne twe control billions batu tuombere kubwakira ABCD therefore bwatu wakanya tukabwakira kinyankuru tuombere kuandikana benu anegana therefore bwatu wakanya tukandikana magana jairi tuombere gwikira rami kilomita magana jairi bwatu wakanya tuwekira rami kilomita magana jathatu lakini tikuringa gituma one time ige kundi kimwe gya kureta confusion ndene ya Kenya nonto bo interest ciao nonto kethera one time ge kuja kanisa ene ya toigwa gwike one time ikuga one time gute kanisa one time gute barabara one time gute gintu gikuono nao one time gute na muntu jangi ndio Kimathi tumba kuja nawe kanisa ene aja one time gute gintu gigwita one time kila ni gikundi kithithitie kya brokers kya uchoa mbeca udhirete na kubrak Meru president and deputy president na together one time ne umeareta stima kuringana na tongeria baba kinde kiari na umbani bunene bwa kwa mutongere wa nthuguru mwaka ne jwangiri jere 32 kethira kia Meru bagatethira Rais Ruto kuna kauro kana kumwethera Rais kire gipindi kiawe kia biri ndira moya ere vice president mwishone aere president Kibaki ari vice president mwisho ne aere president Kinya William Ruto ari deputy president mwisho ne ambio president na ndiki nyoga taramatho bujau nago nukono ubetete Ruto ari ke kwewa gipindi kia weke biere uliona jau ka president yo Kenya uliona jau ugeni bwega mwanke gururigwe uliona jau uliona yakindi kiuka president sawa indi na hatu no mwanka twambe tune mbambwire mbere yai yetu na mbambwire mbere yetu ni kumekishwa tukaje William Ruto twamunia roje au ange kenda no mwana wetu omba kuna naye renge kinyatu tugaito bya Kenya yo yonthe ko antu bale aba batikumenya gite iri akurukire ka professor na ere munene kintu kira tutuma to support professor babu ndabwirire kumegita rantu angaine umegitara nu tutona deputy president Gideon but today tuna deputy president tukinyira atwira ugeni ona ikieni kina antumwa yao kire atongeria bagi siasa aja Meru na barabara ruterero gani na thirikari wakethira ni gitike MCO kwenda no tikwenda gitike rais arunga maja na burombe gitike wako gitate burombe gitike wako gitate kesprenda gitike MP orunga maja romba gitike wo kwenda kethe women rep kethe governor
romba gite kiu gugitate ende kuja gututhukiria deputy president kuja gututhukiria Professor Kindiki Kathetune Kamiru kuja gututhukiria William Ruto president ura tuwita kuromba into tureta Miru nandi au tutitikaniria. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Mamathiĩte na mbere na bo akari kuma ntere cia Tharaka bairombetwe bathi na mbere na kwigwa bakigika thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa Rais William Ruto wamwe na munini wake Profesa Kithure Kindiki boi kuringana na musiasa na inya orokumereria mata giti kia ubunge gicigo mbunge kia Tharaka mwaka wa 2027 Paul Mugambi akiariria muingi mono ntere cia Marimanti wandi muthenya wa igoro na barombete bathi na mbere na kwigwa bakigika thirikari no nkiruki akionaniria kumeneria anene thirikari kumeneria anene Rutero Regani na thirikari mono ndionga ya mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni aruthite ntu cia ruarua gicigo mbunge kia Tharaka ndionga nayo ikwirikana aruthite nikenda kwendia nkethi cia one term gicigo mbunge kia Tharaka. Ndagara Waiguna no tubanganite ripoti ino. Kerege karona karibantu jankunde nkonyine na bakanganta wandi Marimanti na ndenda gukara nkera gantu nkarutha mantu gokoini untinenda ugire nkabakuza kuthia mwanka baume na arabare baye ngari akoya ukonde merie kinyaga ngari akuwe ngorotha barabara ngari akuwe ngwaka cibitari ngari akoya makanisa ni huko batikinya uko kabakariganirwa lakini nkeya goko akera Paul Mugambi na kore aho mwankaya na noekendo onekana aho musiasa kumaga ntere cia Tharaka Paul Mugambi nombete wekerana na thirikari ya Kenya Kwanza akioria ngari kugwatira mutongoria wa nthiguru Rais William Ruto wamwe na munini wake Profesa Kithure Kindiki. President William Ruto bora wene bagwatanite na mwana wetu Profesa Kithure Kindiki kwa kwena Kithure Kindiki utana William Ruto aga igwa Kithure Kindiki na William Ruto kama kugata bio Kithure Kindiki William Ruto Kithure Kindiki aga kimeneriana na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka kumane na ndionga ruthire Marimanti akireta nkethi cia one term engatwo na akimenyaga boga imucio kwa munini wa rais Profesa Kithure Kindiki nyabo ya kwenerwo na nto baraba koyana bakiugaga one term intima Kalonzo Musyoka koyaga rumye biri bigiru yogonda ugire ndonire akiare TV ni Nairobi akiuga kurumangwa Marimanti ndienda gutumiria turi agankonde tioto turumanaga tioto yanto bathere utie muntu aruma Kalonzo Musyoka bara ukarukire bathi baruhura ubichi ya Wiper aram ayande Marimanti boitiara kwa muntu aroririe tigere aketo igire hapo makosa kidogo ama ajire kidogo tu ila makosa kidogo ilifanyika Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aliyekuwa makamu wa rais kidogo iko ya gutokethia tafadhali ukikuja Tharaka na ukikuja Marimanti usikuja na salamu ya one term hoteli yako rumira muntu nyombe yake yani na atagomba kuya nkethi wao kiumira sanduvuni ukauga hapa ni kwa Soprano wewe gani tu bari ukambire kuwa one term wewe gani tureaga tugoka yempempe natige bobo bota kugana akimeneria tongoria bonde barutera rwega na thirikari akibera turu matheti karakarido batikaye gukinyithia kaguru Tharaka bare na nkethi cia one term nontu gukundia kari barenda tuta ntuwiro kwe makamu wa rais na tuye no ai makamu wa rais wa Moi Kibaki miaka 5 ndio tutaya Marimanti na ino atiena gete nende ayete Marimanti na tugututeithia tena gete kogu ndenda kubwira muntu wothe okaya goko akiuga one term turi mwira akathi one way Kalonzo Musyoka ba friend Matiang'i bari gathi Gachagua uregwa Gachagua kwa deputy president amekuwa naibu wa rais miaka 2 anayekanyaga hapa kuma gicigo mbunge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita Ndagara Waiguna. Tukiuma gicigo mbunge kia Tharaka gaturinge gataru mwiko mwanka gicigo mbunge kia Buri kaunti ya Meru arakari baruire rwarera
mono Kasarani baumirite na kumeneria anene mubunge wa Bori Mugambi Rindikiri enonto wa kubateaniria wakagita gakaraya akariba bagitariria mathina bagukurukira mono kiri wagi bwa stima bakiuga bethiritwe bagikara muinduni wakagita gakaraya amwe na kuthura Mugambi Rindikiri ari mubunge wao nkiruki ibakumuromba atigire akubaretera stima nikenda bomba kwigwa bakiuma muinduni baye weruni mwendo laiboni obanganite riboti akariba Kasarani nerere wandine yaroiriro rera gishigo mbunge kia Bori ni bachumirite na gutariria mathina kathumba yarabari ya nontuba wa sestima ntere yu bagiukerera bonane mbunge wa Bori Rindikiri Mugambi bakiwa mantone ya stima na batayaneria na atebalika na buru inana bakuthoma ana bau bathoma na ntandikira kungi kwenderere lakini batu tutikiri nyuma muno Rindikiri no riru batwe na uria gukaritima uri na acha gwetu ruire rwarera ri yonde no meru imwe ni no ntori ru batwe atukenda stima tinga twiterio kairone ka tukena marorera runene au angi tutu ino twita kwenjwa na ndi batwe gintu gya kurigaria Jumamosi eu ana beri benjwe bonde bojura na tutwa no tunagwa tukutiona inyamu wa kwenjwa na batu turo ntandikire ne ire chatene batu taumani roko watwe stima utethio atonaga ome na inya twingwa twitharo twina interest cia ngugi cietu twingwa kinyosi yake wokuigwa twikigira kilomita 5 inya ningwa te anti umba kwenda kuanja nongi saruni atochwa ote muchiari ore ekomi mouko no ntoboae ngarama goka gito gachukwa goka gito kenjwe batu ko umbecha twaere tukona mbecha cia gute ene beto atwaere ya kebue ne utokuria atureya ni barombete mbunge wa Bori Rindikiri Mugambi balikana no bekira stima kenda baitethia ya Kenya barabangi stima ni otugwitia nandi lazima nonto tuina safkata cieto tumba kugura generator no tunde tumira ciaroje kuita kuraja kana nyagite ni jaja ujo itwenda kukunda inya muro jojo turiira ende baba ito agegere stima kwau stima ciene tomikeni na ke onge nonge tukwenda kumuria na gitio gikinene aturikane aturetere stima no 2027 tukethira turi onawe itwithero twina mibango mingi enye kurithia ng'ombe ana betu baria tuthomithitie tukwenda bena inya into bia kuithiria indi no tugwetu gutina stima twina thinembe ng'ombe cietu tugitangaira ng'ombe na iria na ibanga tukeja kwithira twina stima twagura inya muntu akagura gashepkata kawa akagitangaira ng'ombe iria kiripotera Mero TV kuma Ruiru rera Bori mbita wa mwende wa laiboni Gaturekane na ndeto ciĩgiĩ siasa tũraithirie ndeto cingi ara Bishop Kinoti Anampio wa kanisa cia Methodist Nyambene irahiri igembe aumirite na kuromba aciari baikuru abombe kwigwa bakiaraniria na nabao bari bo nyuma ya hana kuwata yubia mapema kuongereka muno ntere cia igembe nkiruki akiaria na orotithiritie kiara aciari baikuru nontu baguteaniria na inya kwaga kagita gakwaraniria na nabao nandi na kubaromba bathina mbere na kuigwa bakiaraniria na anabao nikenda gutigira bakunyanyia yubia mapema na anabari kuchokera chukuru mukiri wonkoja ano banganite riboti na kumani na kuongeleka kubya kurio nterese Nyambene endi ni mantu yatumite atongoria bonthe bakethira bayukirira itho kuma bakanisa na bara bangi nontu iti nteto cia kuwirirwe ara Bishop Kinoti Anampio wa Nyambene Synod arombete muno aciari bekuru karanthi na nabo bari kendo cokanire miambo na kenda batike kwitonyethia kiri mantu ya beya kuwata yubya kurio batirathiria skuru na endi untu bu bwatumak namba ya nabari bara bakuwata yubya kurio biumbe kwethira kiniania ntere igi ana banini kugeana na mimba ira tuita early pregnancies early pregnancies twana tunini tukageana mau
untu bubu twithirite bwituretera riitwa ririega turi community ya Nyambene na tondu buntu buu itukuromba ekuru tibo barachia nari ekuru tibo batarari ekuru tibo bakaranagia nari nenda kwenda kuromba ekuru wa Nyambene yonthe bethire bena kanya kakwaria na anda betu na kubaritana urabati mipukara na mikagie miega ekuru ibo barungika bathithagia mantu ja manene na mwekuru akaromba mantu ja manene ijathithikaga akika imbize mwekuru agaturia iru yawe na akaririra Murungu mantu ja manene ijathithika kana gaitene kau kiri bishop na kwa kinya nteto cia utanana bari kethira cicokerwa nteri ciembe nontu ni mantu ya kilukini kaita na riu endekire kanisa iri na inya ya kuthomethia mongo ukonie mantu ya kanisa ina ngugi ya kudirect the entire community no uteanto kanisa itiri Bwana asifiwe. So mantu ya andwa chendano ciari ibati kwithere a combined effort ya atongeria ba kanisa na memba bonde na kinyam a member bonde na other stakeholders to what to join our hands to fight this vice corona ontubu no tuni ontubu to chokiai no ontubu to chokia nyuma Kiripotera Meru TV kuma kanisani ya Mawa Methodist Gembe South Mbita Mukiri Onkonja. Riboti ya Mukiri Onkonja igatukindia muthia wa mara tukubanganiritie nkatho cia mwanya nontu bwa kurumira kionini giaku kia Meru TV mono kiri ndeto cietu cia Meru TV ninga kwendera muthenya umwega uyuri ithari mobia mwene Nyamurungu ni bambitaga Lilian Mwangangi.